Ma jistax ikun hemm paċi mingħajr ġustizzja u l-ebda ġustizzja mingħajr sens ta' responsabilità. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-indirizza is-Summit tal-Kunsill tal-Ewropa fl-Iżlanda. Dan huwa r-raba summit li qed isir minn twaqqaf il-Kunsill tal-Ewropa. Filwaqt li rrefera għal fatt li 74 sena wara twaqqif ta' din l-organizzazzjoni Ewropea, l-Ewropa qed taffaċċja gwerra fl-Ukrajna. Dr. Abela qal li dan is-summit qed jaqqat lill-pajjiżi Ewropej favur l-Ukrajna u biex jinstabu soluzzjonijiet għal din il-kriżi. There can be no peace without justice and no justice without accountability. That is why we need to continue supporting Ukraine for as long as it takes to ensure that all those responsible are held accountable and the victims' rights to truth, justice and reparations are realized. Il-Prim Ministru semma wkoll sfidi oħra li qed taffaċċja l-Ewropa fosthom it-tibdil fil-klima u l-migrazzjoni. Dwar it-tibdil fil-klima, Dr. Abela qal li għandhom jiżdiedu l-isforzi biex nipprevenu u ntaffu l-impatt tagħha waqt li fuq il-migrazzjoni sostna fuq it-tisjieħ tal-ġlieda kontra dawk li jitraffikaw il-migranti. I am talking about climate change, first of all, for which we must scale up our efforts to prevent and minimize as much as possible its ravages, migration, for which we must strengthen our fight against migrant trafficking and human smuggling and also increase our support to frontline member states such as ours, as well as also to those countries of origin and transit. Il-Prim Ministru qal li Malta hija ħerqana biex aktar pajjiżi demokratiċi Ewropej jissieħbu bħala stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dr. Abela għala id-diskors tiegħu billi semma il-valuri li tħaddan din l-Organizzazzjoni Ewropea fosthom il-ħarsien tad drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tas-saltna dritt u wassostna li dawn il-valuri għandhom jiġu rispettati u protetti fost il-pajjiżi Ewropej. Human rights, democracy and the rule of law are the core values that bring us together and that unite us. Let us make sure that we continue to respect, promote and protect them whilst never losing sight of what's on the other side of never again. Intant, waqt dan l-istess summit tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Prim Ministru Robert Abela iffirma il-ftehim tal-Kunsill tal-Ewropa li jistabilixxi r-Reġistru Internazzjonali tad-Danni ikkawżati mir-Russja waqt il-invażjoni tagħha fl-Ukrajna. Dan ir-reġistru se jservi bħala dokumentazzjoni ta' evidenza li jkun jista' jintuża fil-futur biex tiġi żgurata ir-responsabilità finanzjarja ta' min qed iwettaq l-aggressjoni fl-Ukrajna. Dan il-ftehim isegwi r-riżoluzzjonijiet tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li rikonoxxew il-ħtieġa li jiġi stabbilit mekkaniżmu internazzjonali għar-riparazzjoni tad-danni ikkaġunati minn atti internazzjonali illegali matul il-gwerra fl-Ukrajna. Fil-marġini ta' dan is-summit tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Malti Robert Abela kellu laqgħat bilaterali mal-Presidenti ta' Ċipru u tal-Moldova, il-Prim Ministru tal-Armenja u mal-Ambaxxatriċi Amerikana għan-Nazzjonijiet Uniti.